Nyuma y'imyaka ibiri bashyingiranywe, Jennifer Lopez na Ben Affleck batandukanye mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka. Gusa intambara hagati y'ibyamamare bibiri irakomeje. Jennifer Lopez ni umunyamerikakazi w'icyamamare muri sinema no mu muziki kandi akaba umugore w'ikimero. Ben Affleck nawe ni umugore w'icyamamare muri sinema. Hashize hafi imyaka 20 Jennifer Lopez na Ben Affleck bakundanye bwa mbere. Bongeye guhura barakundana bakora ubukwe mu mwaka wa 2022. Ariko nyuma y'imyaka 2 gusa babana nk'umugore n'umugabo, inkuru yabo igeze ku musozo. Mu mpera z'umwaka wa 2024 ibihuha by'uko bashobora kuba bagiye gutandukana byarushijeho kwiyongera, bitewe ahanini no kuba baratangiye kugaragara rimwe na rimwe mu ruhame batamenanye neza. Byageze ubwo mu kwezi kwa mbere byemezwe ko batandukanye, nubwo nta tangazo rihamye bashyize ahagaragara. Iyi nkuru yakiranwa agahinda n'abafana babo hirya no hino ku isi. N'abafana bari barabaye hafi y'urukundo rwabo rwongeye gusagamba nyuma y'imyaka myinshi baratandukanye. Mu ndirimbo nshya 6 Jennifer Lopez aherutse gushyira ahagaragara yaririmbye mu gitaramo giheruka kubera Los Angeles. Uyu muhanzikazi w'imyaka 56 ntabwo yazuyaje kwandika ku byerekeye umugabo n'umugabo we Ben Affleck. Ni indirimbo zirimo amagambo yuzuye umujinya n'agahinda, bigaragara nk'ishyaka rye ryo kwihorera akoresheje umuziki. Nk'uko ikinyamakuru Radar Online cyabitangaje, umwe mu bantu ba hafi ba Jennifer Lopez yaragize ati J-Lo yishimiye kuririmba ku kuri kwe, nta na kimwe yicuza, kandi yemera ko ibingibi ari intangiriro y'igice gishya mu rugendo rwa muzika. Uwo muntu we yakomeje agira ati niba Ben ababaye cyangwa ababajwe no kuba Jennifer Lopez yatangiye kumuririmbaho ni byiza. Nyuma y'umubabaro nawe yamuteje, Jennifer Lopez arabona ko ibingibi ari ugutabera. Ati ntabwo yigeze yibagirwa uko yababaye, kandi kwandikwa kuri iyi nkuru no kuyihindura indirimbo biramufasha cyane. Ati icyo ashaka kuvuga nuko Ben ari wasenye urugo rwabo, ntago ari Jennifer. Izi ndirimbo nshya ni inzira Jennifer Lopez yahisemo ngo atangaze umujinya n'agahinda byamurenze abinyujije mu buhanzi bwe, aho amagambo y'indirimbo ze avuga menshi kuvurushwa bigwa mu kiganiro. Jennifer Lopez uyu ni urugero rw'umugore w'ikimero n'igikundiro cyinshi mu bihe byose. Uburanga n'umwuga we byamugize ikimenye bose, kandi bimugeza kuri byinshi benshi bakifuza uyu munsi. Uretse umuziki we n'abakunzwe n'abatari bake, gukina filime cyangwa se ubucuruzi azwiho, Jennifer Lopez ikindi azwiho ni uko udasa n'imyaka ye. Ni umugore w'imyaka 56 y'amavuko uyu munsi, ariko harabashyenga bavuga ko wagira ngo afite 25. Ubuzima bwe bwaranzwe no kurwanirwa n'abagabo batagira ingano, ndetse amaze kubana no gutandukana n'abagabo 4. Uyu mugore ni muntu ki? Afite iriya banga? Iki kiganiro cyanditswe na kwihangana Elisa Response. Jennifer Lynn Lopez niyo mazina ye yose. Yavutse ku itariki ya 24 y'ukwezi kwa karindwi mu 1969. Bakunze kumwita J-Lo, bihagarariye Jennifer Lopez. Ni umunyamerika wo muririmbyikazi, umwanditsi w'indirimbo, umukinnyi wa filime, umubyinnyi, akaba n'umucuruzikazi. Mu bihe bye asobanurwa nk'umwe mu batumye bidagadura n'ubu kandi bigikomeje. Ashimirwa kuba yaraharuye inzira abanyamerikakazi bakomoka muri Amerika y'Amajyepfo. Abaharuriye inzira yo kwinjira mu ruganda rw'imyidagaduro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abo muri Amerika y'Amajyepfo bagiye binjira mu by'imyidagaduro mu myaka y'2000. Buri wese yigereranya na Jennifer Lopez. Ashimirwa kandi guteza imbere byerekeye imyenda cyangwa se kuberwa cyangwa n'imideli. New York niho yavukiye mu gace ka Castle Hill muri Bronx. Ababyeyi be bakomoka muri Puerto Rico. Nyina ni Guadalupe Rodriguez, ise ni Darlene Lopez. Darlene Lopez ni demobe mu gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyuma yo kuva mu gisirikare yakoze akazi ku IT, yabaye umutekinisiye mu bya mudasobwa muri kompanyi yitwa Guardian Wireless. Nyina Guadalupe yakoraga akazi ko mu rugo kugeza Jennifer Lopez yujuje imyaka 10. Nyuma yaho yatangiye gukora muri kompanyi yitwa Tupperware, yagurishaga ibigega. Ubundi yabaye n'umwarimu mu mashuri y'ikiburamwaka ndetse n'umutoza ngororamubiri mu nzu zitandukanye zikorwamo siporo. Ababyeyi ba Jennifer Lopez batandukanye mu mwaka wa 1990 bamara imyaka 30 nk'umugore n'umugabo. Jennifer Lopez ni umwana wavutse hagati mu bandi bana. Afite umuvandimwe witwa Nestle na murumuna we witwa Linda. Bari abana 3 bavuka mu muryango wabayeho wisanzuye, udakize, utanakennye. Yasobanuye ko yakwiriye ku gisituye cy'ababyeyi be, akorera mu muryango w'abagatulika, ndetse ngo ntiyasibaga misa buri cyumweru. Ajya mu ishuri yize mu mashuri y'abagatulika harimo Holy Family School, Preston High School n'andi.
yari agakobwa kavukanye impano nyinshi. Mu buto bwe yitabiraga imikino ngororamubiri ku rwego rwo hejuru irimo gymnastique. Ku ishuri kandi yabaga mu matsinda abyina. Agace yabagamo kari ak'abantu bakunda umuziki cyane ndetse abenshi bari abanyapuerto Rico. Ntabwo bitangaje, abalatino bakunda umuziki cyane kandi benshi ni abagatolika. Jennifer Lopez n'abavandimwe be, ababyeyi be ndetse n'abandi bantu bo hafi yabo bashishikarizwa kuririmba, kubyina no guhimba amakinamico. Ibihangano bindi byari bicyo gihe hari nk'ibitabo bivuga ku banyamuziki bivuga Lopez akiri muto yumva nawe ashatse kuvamo kumufasha abantu kwidagadura nk'icyamamare. Ari umwangavu yatangiye kwiga ibyo gutarama mu mbyino zitandukanye zirimo flamenco, jazz n'izindi. Yari mu itsinda bitaga Keeps Bay Boys and Girls Club. Yitozanyaga n'abandi banyeshuri bato kuri we barimo na Kerry Washington, muzi cyamamare muri filime. Hari bamwita Olivia Pope kubera ko yamamaye cyane nka Olivia Pope muri filime yitwa Scandal. Nyuma yo kurangije amashuri yisumbuye yabonye akazi ko kuba umunyamabanga cyangwa se umusekreteri byari mu nzu ifasha mu by'amategeko. Ibi yahise bifatanya no kwiga ubucuruzi muri kaminuza y'i New York yitwa Baruch College. Gusa yaheze igihembwe kimwe. Afite imyaka 18 yagiye kwiyandikisha nk'umunyeshuri wiga umunsi wose muri Manhattan Films Balance Studio, ishuri ry'umuziki no kubyina. Icyakora yatangiye kwiga ubwo buryo bwo kwiga umunsi wose amaze iminsi yiga mu ijoro, cyane cyane yiga ibirebana na jazz n'imbyino bita tap dance. Ababyeyi be ntabwo babyishimiye nubwo bari basanzwe bamwumva bakanamufasha. Kuri bo ntabwo byumvikanaga uburyo yaravuye mu ishuri rya kaminuza akajya kwiga muri iryo bafataga nk'iryana kigenda ibyo guceza. Jennifer Lopez nyuma yavuze yuko ababyeyi be batekereje ko akoze ibintu bidakwiye, ngo nuko batari barigeze babona undi mulatino ubikora guceza muri ubwo buryo. Baramurakariye cyane. Nyina yanayibonyemo kuranirana amwirukana mu rugo umara amezi hafi 8 batavugana. Jennifer Lopez yahise ajya kuba kuri iryo shuri n'ubundi ngo akagerera mu biro. Ni gute umwana w'umukobwa yaje kuba icyamamare kuri urwego? Ubwo buzima buri mu byiciro bitandukanye hagendeye ku myaka. Nk'icyiciro cya mbere cyo guhera mu 1949 kugera mu 1996. Iyi myaka uyu mukobwa yari umubyinnyi wabigize umwuga akaba n'umukinnyi wa filime. Akazi ke ka mbere yakabonye mu 1989. Yamaze amezi 5 yose we n'itsinda rye bazenguruka mu bitaramo. Nyuma yaho yakomeje kubyina henshi nko mu 1990 ubyinnye na MC Hammer, umunyamuziki w'umunyamerika wamenyekanye cyane muri hip hop. Abo mu myaka ya 80 baramuzi. Byari mu kiganiro MTV Raps. Nyuma yagiye kubyina mu Buyapani amara y'amezi 4. Agarutse muri Amerika nibwo akomeza kubyina. Hagati y'umwaka wa 1997 n'1999 niyo myaka yo kumenyekana no kugaragaza ubushobozi bwe burana no gukina filime no kubyina. Iki gihe Jennifer Lopez yatoranyijwe mu gukina filime yasohotse mu 1997 yitwaga Selena. Yavuga ku muhanzikazi Selena Quintanilla Melez wapfuye mu 1995 akaba yarubatse ibigwi bikomeye. Uyu muhanzikazi afatwa nk'umuhanzikazi w'ikinyejana cya 20 muri Amerika. Muri iyi filime Jennifer Lopez yakinyemo ubuzima bwa Selena. Yeso umukinnyi wa filime wa mbere w'umulatino winjije miliyoni y'amadolari y'Amerika. Niyo bamwishyuye kuri iyo filime. Icyo gihe yavuze ko umushahara we yabonye wari ubutumwa bukomeye ku isi yose. Yongeraho ko ariko yababajwe no kuba nta bandi bakinnyi b'abalatino bagiye bahabwa amahirwe. Guhera ubwo Jennifer Lopez izina rye ryarakuze cyane bitewe n'uko yitwaraga atarama haba mu kubyina no mu kuririmba. Yagaragaza ubwo buhanga n'imbaraga zitangaje. Umunyamakuru Roger Aberts wa The Chicago Sun-Times yarumiwe maze mu nkuru ze amusobanura nk'inyenyeri irimo kumurikira benshi. Niko buri wese yamubonaga ku rubyiniro yatekerezaga. Yongeyeho atafite inyenyeri imurika ikemeza abafana 100,000 bari imbere ye. Mu 1997 yatangiye kugaragara mu zindi filime nka Anaconda, filime yateye ubwoba cyane. Yagaragaye kandi mu yitwa Yutani n'izindi. Jennifer Lopez nyuma y'uko agaragaye muri filime Selena ivuga ku muhanzikazi wabaye icyamamare muri Amerika kandi gikundwa cyane, nawe akaba yarabyagiraga akaririmba muri iyo filime akanabyina. Nyuma yayo yahisemo kwinjira no mu gukora umuziki nuvuga kuwuririmba. Yaramaze kubona ko ashobora kuririmba ahereye ku byo yakora muri filime ndetse ibyo abantu babyakiriye. Wareberaga inyungu ze ni Benny Medina. Jennifer Lopez ati ni izina rishya
rije kandi rizakwira mu itangazamakuru ryose ry'isi. Jennifer Lopez yiyumvaga cyane nk'ufite imizi n'inkomoko mu Balatino. Yatangiye kuririmba mu Cyesipanyol, gusa witwa Tommy Mottola wari ukuriye kompanyi ikomeye cyane mu muziki Sony Music yaramusinyishije ngo bakorane, ariko nanone amusaba kuririmba mu Cyongereza. Igihe Jennifer Lopez yarimo gukora kuri album ya mbere, Sony Music yatangiye gukora uburyo bwose bimuzamure. Ni nubwo yagaragaye mu mashusho y'indirimbo Been Around the World, indirimbo y'umuhanzi Sherlock Holmes cyangwa se PDD. Hari mu 1997 Jennifer Lopez yagaragaye muri indirimbo ari umwamikazi, akanyuzamo akanabyina. Guhera aho abantu batangiye kubibaza cyane kuri uwo mukobwa w'ikimero ndetse n'imikinire idasanzwe muri video, kandi akaba mushya mu byidagaduro muri Amerika. Mu gihe bari bakibaza ibyo, Jennifer Lopez yasohoye umuzingo wa mbere w'indirimbo album yayise On the 6 hari mu 1997. Album yahise ikundwa cyane ndetse itumbagiza izina rye ku kigero gihambaye. Izina rye indirimbo zirakundwa bigeze kwitwa If You Had My Love bikaba akarusho. Iyo ndirimbo byihuse yahise ijya ku rutonde rw'indirimbo zikunzwe kurenza izindi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Billboard Hot 100, ibaho mu gihe kingana n'ibyumweru 5 byikurikiranya. Yari indirimbo y'igitangaza kandi irimo amagambo y'urukundo. Haje n'izindi zakunzwe nka Waiting for Tonight, Let's Get Loud, hakaza kandi yitwa No Me a Mess iri mu Cyesipanyol. Yanagaragayemo uwaje kuvuza ava umwe mu bagabo be, Marc Anthony, nawe akarazwi cyane mu birebana n'imyidagaduro. Igihumbi kimwe n'icyenda Jennifer Lopez yongeye kubona ahantu hamutumbagiza umwuga w'umuziki ku rwego rw'isi, kubera ko yagize amahirwe yo kuririmba mu muhango wo gushoza irushanwa ry'igikombe cy'isi cy'abagore mu mupira w'amaguru. Yaririmbye indirimbo If You Had My Love na Let's Get Loud. Iki gihe uyu muhango warebwe n'abantu miliyari. Ahantu habaye ahantu heza ho kugaragaza umuziki we ku rwego mpuzamahanga. Kuva mu mwaka wa 2000 kugera mu 2006 Jennifer Lopez yakomeje kwamazwa n'imyambarire idasanzwe, herekejwe n'uko agaragara ubwabyo bimuhindura rukuruzi, ikurura abafana hirya no hino ku isi. Mu mwaka wa 2000 ari kumwe n'umukunzi we icyo gihe PDD basirukanye mu bihembo bya Grammy Awards yambaye ikanzu idasanzwe yahawe izina rya Green Versace Silk Chiffon Dress. Iyi kanzu yanze kuva mu mitwe y'abantu ndetse ibi kintu cyashakishijwe cyane kuri internet mu mateka y'ishakiro rya Google icyo gihe. Ibi byatumaga album ikomeza kwamamara bidasanzwe ndetse n'amafaranga ahabwa kugira ngo agaragare muri filime ariyongera cyane. Nyuma yaho nabwo yakiriye muri filime yitwa The Cell, ahabwa umushahara wa miliyoni z'amadolari y'Amerika, yari menshi cyane. Kuva mu 2003 kugera mu 2009 Jennifer Lopez yakomeje kumenyekana hirya no hino ku isi, atangira kunegurwa mu itangazamakuru kubera byarimo bivugwa mu buzima bwe, harimo no guhinduranya abagabo. Yabaye ingingo ivugwaho cyane mu 2003 kubera umubaro mushya yafite na Ben Affleck twatangiye tuvugaho. Hagati y'umwaka wa 2010 na 2015 Jennifer Lopez yagarukanye imbaraga nyuma y'akaruhuko, asohora album ya 8 iri mu zongeye kumugaragaza cyane nubwo itacurujwe cyane, yayise AKA. Isohora mu 2014 yari indirimbo zitandukanye zakunzwe cyane nka Ayla ya Papi yakoranye na Fresh Montana, haje kandi First Love ndetse na Bori yakoranye na Iggy Azalea. Iki gihe Jennifer Lopez yasohoye indirimbo We Are One Ole Ola yakoreye irushanwa ry'igikombe cy'isi cyo mu 2014 ari kumwe n'abandi bahanzi nka Claudia Leite. Ibi byari insinzi ikomeye cyane, yagarutse mu bihe byiza. Ni nubwo yasohoye igitabo akita True Love. Mu kwezi kwa mbere mu 2016 Jennifer Lopez yatangiye gukora ibitaramo byamwinjirije cyane. Yakoze ibitaramo 120 mu gihe cy'imyaka 3, akora miliyoni 100 z'amadolari. Iki gihe nabwo yasohoye indirimbo yakunzwe cyane Ain't Your Mama, ntago ndi nyoko. Mu 2017 Jennifer Lopez yongeye gukora ibitaramo bikomeye abita It's My Party, mu rwego rwo kwizihiza isabukuru y'imyaka 50. Mu 2038 yakuye miliyoni 54 n'ibihumbi 700 by'amadolari. Ibi bitaramo ibyinshi amatike yabyo yashyirwa ku isoko, ibishimangira ubuhangange bw'igikundiro cy'umugore. Jennifer Lopez yagaragaye mu mihango ikomeye hirya no hino ku isi. Mu kwezi kwa mbere 2021 yaririmbye mu muhango w'irahira rya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden Washington. 2022 uyu mugore w'ikimero bisa noneho imbaraga ze yazishyize mu gukina filime cyane kurusha umuziki. Zimwe muri filime aheruka kugaragaramo ni nk'itwa Marry Me, iyi irimo n'abandi barimo nka Owen Wilson, Maluma n'abandi.
ni filime yasohotse mu kwezi kwa kabiri 2022. Jennifer Lopez ikimero cye n'uyu munsi ntikirangwa n'ubwinshi bw'imyaka afite. Ni intambara nyinshi zarwanywe n'abagabo utabara, buri wese ashaka kumwirukana burundu. Gusa ntibyakunze kubera ko kugeza uyu munsi buri wese bakundanye cyangwa se bashakanye baratandukanye. Ubuzima bwe bwite bw'urukundana bwaranzwe no gukundana n'ibyamamare bagenzi be ndetse no kuvuga mu itangazamakuru kurenza abandi bose. Abagabo benshi bajyanye umubano wihariye bari abanyamuziki, abakinnyi ba filime n'abasportif. Abagabo bamaze kubana abazwi n'icumi. Uwa mbere bakundanye ni David Cruz guhera mu mwaka w'1984 kugera mu 1994. Yari umukunzi we w'igihe kirekire imyaka 10 yose bahereye mu mashuri yisumbuye, kandi byari mbere yo kwamara kwa Jennifer Lopez. Nyuma avuga ku rukundo rwabo yaragize ati Cruz yabaye umunyamahirwe kuri uru rukundo rwanjye rwa mbere. Uwakurikiyeho bakundanye ni Wesley Snipes, umukinnyi wa filime uzwi cyane muri Amerika. Bakundanye mu 1995 nyuma y'uko bahuriye mu mushinga wa filime yiswe Money Train. Nyuma yabwo haje uwa gatatu, Ojani Noah. Bakundanye guhera mu 1997 kugera mu 1998. Uyu we yari umunyacuba, umuseriveri uvuye mu kinyi wa filime. Ikirenzeho baramushyingiranywe baza gutandukana mu mwaka umwe gusa. Hakurikiyeho Sean Diddy Combs, PDD, uyu uherutse gufungwa. Bakundanye guhera mu 1999 kugera mu 2001. Urukundo rwabo rwabaye rw'abantu bombi byamare kandi ruvugwaho cyane. Ntirwarambye nyuma y'uko abashinzwe umutekano wa PDD bakoze amakosa bakarasa abantu mu nzu y'urubyiniro bari kumwe na Jennifer Lopez. Icyo gihe umurindizi wa PDD yanakatiwe gufungwa imyaka 10. Nyuma yaho Jennifer Lopez yashakanye na Chris Judd wari umubyinnyi we. Kuva mu 2001 kugera mu 2003 batandukanye nyuma y'imyaka 3 gusa. Icyo gihe uwo mugabo witwa Ben Affleck yasaga n'urekereje bahita bakundana. Mu bitangazamakuru bakajya bita Benifa. Ben Affleck ni umugabo wamenyekanye cyane mu buryo gutunganya filime no kuzikina. Iki gihe ntabwo bigeze bashyingiranwa, baje gutandukana kubera igitutu cy'ibyavugwa mu bitangazamakuru. Bakundanye guhera mu 2002 kugera mu 2004. Nyuma haje umugabo wa karindwi, Mark Anthony, umunyamuziki. Uyu barashakanye babana imyaka 10 kuva mu 2004 kugera mu 2014. Umwihariko wa Mark Anthony mu bandi bagabo bose baciye imbere ya Jennifer Lopez nuko babyaranye bafitanye abana babiri b'impanga. Akandi gashya ni no mu bashakanye umugabo w'umugore barambanye. Wa munani babanye nawe n'umubyinnyi we Casper Smarts. Bakundanye guhera mu 2011 kugera mu 2016. Nyuma yaho guhera mu 2016 kugera mu 2017 byavuzwe ko yakundanye n'undi munyamuziki w'icyamamare Drake. Jennifer akurusha Drake imyaka 14. Byaba byatinze haje wa 10, Alex Rodriguez. Uyu yita Ed Rod. Uyu ni umukinnyi w'umunyamerika wa baseball, ni icyamamare cyane. Bakundanye guhera mu 2017 kugera mu 2021. Batandukanywa no gucana inyuma ndetse n'ibindi bibazo bishingiye ku kutizerana. Nyuma yaha Ben Affleck bari barizize gukundanaho guhera mu 2002 kugera mu 2004. Yaragarutse nyuma y'imyaka 20 batandukanye maze basoza umushinga bari barasubitse barashyingiranwa bakora ubukwe mu mwaka wa 2022. Gusa mu mpera z'umwaka wa 2024 baratandukana. Kuko twatanye tubivuga, uyu mugore nta mugabo afite ndetse avuga ko nta n'uwo bakundana. Aherutse kuvuga ko ikimushishikaje ari ukwiyitaho no kwita ku kazi ke. Kuva yatandukana n'umugabo we uheruka, Ben Affleck ntabwo yahemye kugaragaza ko yishimiye ko abayeho ndetse ko nta n'undi mugabo arimo gushaka, ngo arashaka kubaho wenyine yishakira ikimushimisha kandi abayeho mu buzima bwo kwigenga busesuye. Uyu mugore bivuga ko atunze $400,000 z'amadolari. Avuga ko yakunze umuhanzi Madonna kuva kera. Rimwe amuvugaho yaragize ati ngererebeye kuri Madonna, namwigiyeho kuririmba, kubyina no gukora cyane. Muri politiki ashyigikira cyane ishyaka ry'abademokrate muri Amerika kandi anyuranya kubi na President Trump. Yagiye agaragaza mu bikorwa byo kwamamaza Barack Obama mu 2012, agaragara mwamamaza kuri televiziyo ndetse no kwamamaza aho byabereye akahajya. Muri Super Bowl halftime show mu mwaka wa 2020 yaririmbye indirimbo ye Let's Get Loud. Yari yifubitse idarapo rya Puerto Rico nk'ababyeyi bakomoka. Ibyasomanuwe nk'ubutumwa yatanga kuri cya kibazo cy'abimukira kiri hagati ya Mexique na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aho Donald Trump yashyizeho ingamba zikomeye cyane zitavuzweho rumwe. Mu batarazishimiye rero hakabamo Jennifer Lopez. Jennifer Lopez nta nk'ubisindisha cyangwa birimo kafeine. Ibi abikesha imyitozo ngororamubiri ihora akora
ibishobora kuba rimwe mu bituma atanasaza. Aracyagaragara nk'inkumi kandi aracyafite imbaraga zihagije, bivuga ko ari urugero rw'inyenyeri itazima mu isi y'imyidagaduro. Ni ikimenyetso cyo kwigirira icyizere, kutadohoka no kugira igikundiro cyo kutagira ingano. Uyu munsi Jennifer Lopez ni umwe mu bahirwekazi bo ku isi. Atunze miliyoni 400 z'amadolari nk'uko nari mbivuze. Yakomeje ibikorwa by'imyidagaduro nk'umuziki, sinema no mu bucuruzi bwe. Mu nzu Lopez yakoragamo ibitaramo yiswe All I Have Las Vegas mu 2016 kugera mu 2018. Mu bitaramo yakoreye yakuye miliyoni 100 z'amadolari. Yagurishije kandi kaseti Records miliyoni 80 hirya no hino ku isi, kandi zavuye amafaranga menshi ku isi. Byabaye ibindi noneho yongeyeho n'ubutunzi akora muri sinema, bivuga ko buri filime akinyemo ahembwa hagati ya miliyoni 10 na 20 z'amadolari. Naho nk'uko iri filime igizwe n'ibice byinshi season, urugero nka American Idol yishyurwa hagati ya miliyoni 12 na miliyoni 20 kuri buri season. Afite kandi n'ubundi bucuruzi akora nko gucuruza amavuta n'imyambaro. Afite inzu nyinshi yashuye amadolari menshi, inyinshi zirakodeshwa, ziri mu bice nka Bel Air, Ryan, Hamptons, New York n'ahandi. Zizonyine zifite agaciro ka miliyoni 100 z'amadolari. Ibi ubyongereho imodoka zihenze atunze.